Ya Ramadan. It's Shadow on the beats. Ya Ramadan, Ya Ramadan, marhaban bik 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 ya Ramadan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك يا رمضان، يا رمضان، يا رمضان، يا فرحة دينا يا رمضان، يا قرة العين للإنسان، أتى إلى لقال الأقوى أران أياتي من شعبان، شعبان. مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك يا رمضان. Assalamu alaikum. I welcome you all to the holy month of Ramadan. All you who believe fasting is prescribed on you as it was prescribed on those before you, so that you may attain faith. Welcome the holy month of Ramadan, the joy of religion, the darling month to the people. Your recent comes to the expectants Ummah and signify the end to the month of Sha'aban. You have come with ease and good luck, and you have brought forgiveness of Allah to your household, and because of abundance of forgiveness that dwells in you, Shaitan will be extremely distressed. Muyi sallah muyi azumi, mu guje sharrin zamani, da falala a watan Ramadan, mu tuba mu rike Ramadan, muyi karatun Qur'ani, yin hakan zai zama tsani. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, sharrafta ya shahrul Qur'an. Marhaban bik Ya Ramadan, marhaban bik ya Ramadan, ataita bin ruhi wa rayhan, wafaita alaka bil ghufran, min ajli ma fika min Qur'an, لذلك رغم الشيطان، رغم الشيطان. مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك يا رمضان، Ya Ramadan, يا رمضان، مرحبا بك يا رمضان، مرحبا بك يا رمضان. marhaban bik ya Ramadan, marhaban bik ya Ramadan.